Arni Arve Charsi Pen Radatum Metang Award Katejogdun. Langpher constituency Ben Karchabdun independent candidate Puding Terang Amunid Bangket Hom Atum Kilega Farman Tangka Keron Wakoy Kido. Singhasan constituency Pradip Singh Narapan ke Kroy Aralatum BJP along Kaching Bedun. Kardom Nili Karbi Birdat Hanbang Samidurmi BP Non Archikta Birtang Tonpen. Pini Karbianglong Autonomous Council Kilik Arni Arvi Kejangwok Ajok Rat Atu Metang Award Kachajok Dun Chiaphan Kisung Puwai Pitsata Ahok Pet Arat Charia Songja Pokang Mai Pon Chiaphan Arvi Charsilun Pensatame Metang Award Chipidun Rinti. Pini ada por pioneer kep a por pen kilik bang cheng ponsi non an insam jin pen vote ke jok asai pado pon bomlo Karbi Anglong Deputy Commissioner Adil Khan Rahin pen Karbi Anglong Aradatum RV Charsilun pen Metang Award nang kachipidun aputhak kachoro pachirpon Yaloke apni every polling station apni घूरे हैं याद किबा problem किबा anything The polling is going on 100% peacefully and smoothly in all the polling station. और जो कल हमार polling party बुला के टाइम होते कोई पैसे polling station और आज रात को गुटे की नहीं polling station और टाइम होते polling start हुई से 8 AM polling has started and I'm very glad to see the excitement in the voters. There were long queues in many polling stations even at 6:30, 7 AM in the morning much before the start of the poll. And despite it's raining, but despite of that, I see that the people are really enthusiastic and excited about the election. And I am confident that the polling would be concluded peacefully in all the polling stations in the district. Lapen kedam tang an bangke insam jin blang pusi DC Khan pen ningje pon halapu Dhonsari constituency ang Kangarlo Chandra Singh Teron High School right wing along aning kanwang te jokdun wer abang pubang phiatuma phan anta electoral roll along amen kawe lapen Election Commission of India pen ke pipon ID card lepaklang satame thangta akam pipon pedet ajok radadum aning ke oil lapen aning ke thi chebaklang 19 of the city so that Chandra Singh High School along 187 so polling center along militum I card to cook the militum so I card a value ng PP that so I card a value ng PP that join bang militum ning duglo lapana ning duglo la so I card ke bharat sarkar people si pradhan ka kuri karma rada phan adukang hoicho la militum ning dug la that nonga I card do from ke do ana tum pan bang ke la so vote bang ke pati jok long bek nai militum demand no Lasin nili nang itu makan nang kuning dilo, rada pan data niki lah bang. So election commission ben non order immediate order isu si, lah so vote bang pasti bidang baik nai pasti itu matu man. Alen kerja pen kuan ni ada pen kerja sami vote jolong le. Athema alang itu amen hadak electoral law abidet. Aku isi bang itu kipu kang tu bang hello. El non abatai electoral bang ken itu complain lo. Athema ladak mingduk pig lo. Akhor kibi. Amek ibi pena join ni kilang hekte la pen ke isi bang ke asamis akhor ben si hadak tok lo asamis hadak si tok lo sitame serial number la pen ke boyo la so tok bang ke english akhor pen sitame house number tok bang ke asamis pen amat kono bang ne la so pajuling bang do lo la sinon pini rat tum ni oi lo pini election ki jok amen pen kon rat tum du ke ching hoy ilitum autonomous council long mesen party top han ke lebut ki jogi han ke bang tum ta ning oi ben hem sedam nang lo ta sila bang so puthak dak election commission sitame district autonomous council sitame la bang sar puthepik litum non amat Karbiang long arat atum dak ke do arat atum sa men ka be ko join ni pen litum ning duk piklo ta si pini la bang so election long ka do ka bitum ta ning ko oi pen na join ni pini tum complain lo Jong si ni tuma phan vote nang pachok long le pulote dharna sitame ingni ponji pusi pherangke tum angno than pachni pon Langpher constituency pen ke thurdun independent candidate Puding Terang along Kacharap Kachitudun abang phubang ke thomatum wo signify crate rock arni chili ke thoma por malom tangka keron pu akoy ke klang abirta card news channel apherang ke Raju Kathar pen birta nang pale Labangso alam pen ajak Bukulia police station along bangkatham atuma phana hok alam kachini ji aphan ponlo lapen bangso asai ke claim pon along bangkatham abang phuatum Rama Chauhan Ram Bachchan Chauhan
lapen Sukumar banik atum aphan pulis atum pen karju pado ponlo sitame ahok pe tangka keron ahudle rat atum kethek dun long kalidet ajok thang alam pabon bepin pen kelo thuji aphan si birta long dun Wosikni Phaikre Trok Arni Singhasan constituency pen Karjabdun independent candidate Pradip Singh Nara along Kacharap Kachitodun Aradatum BJP Racharya Song along Kachingbedun Singhasan constituency angkang longin ahitia dum kedo model village along kedo Aradatum pen BJP Racharya Song along Kachingbedun alang litum BJP asong along Kachingbedun iya theke Pradip Singh Nara hin pen longle apata apartment model village kedo Adontina Tumaphanta Sikasuri hinni ki pinang alam pachini Lapen Singh Nara ke hai ahema sor Purnima teron pita jongsi Pradip Singh Nara phan vote jogje pulote longle apata do anta chepon thulabji pusiket herpon abir tata rong arada tumpen pachini pontu Aki joy pideno he ko kupisi nang ether he koma bang lo ether apiso bang ma Pradip Singh Nara bang Pradip Singh Nara Ako ni tumhang sa pool pete lahat puta cirek pun lain kita ningje lah. la anda nang po Oh anak pula baidu pula adi bang lah Baidu? ningje lo. non malom so por phan dihina pharman birtang mointon ponik senang Cut News Channel ahin penangi tunghanang wan pila Astro the talent show The artist Kirby traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labang so a show long interested lete ladak screen long kipi a number along nang litung humri ignon. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la pen thesre alang hithi kulat along longpon igji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajang tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon igji. Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mo opi puthot bertalong wang thulo. Difu rong sapia hitiang bong along pini arni anta kachilenga tawar ave kiroi thuka salam kavedet ajok. Rong sapi kedo arad lapen motor hai hui kachilenga phan katora. Difu rong sapia hitiang bong lapen anparta difu rong sapiang kang along komentu arni penlone kachilenga tawar kewak setame. Kedam tang arni pen lapen pini arni anta PWD saikam along arpu kedo atum pen kasalam ponjia phan asap ta kaparsik pon awe. Karbi Anglong Autonomous Council Kachari ke thek ding atum penta Karbi Anglong ke Jingthor piglo pukening je bom seta kacheleng atawar hai hui ke ekrong natta ke mesen awe pusi penang an chorok tok arat atum pending jerinti Birta bang kalapon sa Kangton Iglo lang ibom thakat news channel to mithak me kurwang thu